Anyang laki din! Day tamanin pulam tig igamam, Pedro. Papanamanin aya. Ingkam dumayo ag-basketball, Gina, bakit? Ay na, Pedro, day talatan agbas basketball tar aramidin nyo kadagiti babarkadam. Saan kan amatatao dito'y balay? Anya laki din to ya sa wag. Ayak! Basketball nga ro, ti pagismat. Una, nga maluman no sumangpot ka dito'y balay. Anya laki din, ni bakit? Di ka kadiag dandanag. Tinapatag. Agawid akpay dito'y balay. Kat, anya nga oras ka manin nga agawid. Ay, jak may baga, bakit? Amang ano, maganasan mi ti agay-aya mi ti basketball, kat rabi kami ton niya gaway. Napanan manin di asawam, Jenny. Napan nagbasketball na nang. Inal daw lakit din ang mapan ag-basketball ni Pedro, anak ko. Nausam ngamin nga agbasketball na nang. Ngam kaslamot tan barong agtigtignay. Kaslaawan asawa na, nurumrumwar, tanakapurpurma. Ay na, baybay aklaang ti asawak na nang. Agkontra kami laang no dilawak tar aramidan na. Kasano no ada sa baling aramidon ti asawam? Ha? Ay sana maaramid ni Pedro ti mangloko kanyak, nanang. Isungarod adya kun lapdan iti panagbas-basketball na. Tapno kanayon kami latang agkin na awatan. Sa bagay, awan matkit di bibiyang ko iti aramidon ti asawam. Masyanak lang amin kan ka, gaputa kanayon na kaapanawan. Nay, nakapulis ka manin iti pang basketball, Pedro. Wen, bakit? Mapanak manin makibasketball. Anya, rumor ka manan? Wen, bakit? Di kagdarang, tagawid ak matlaing diti balay. Ay na, Pedro, kanayon kalatan ama pa nagbasketball. Di ka kadi mabambanog iti day tangar aramidam. Saan? Bakit? Isungarod ti kayat kong aramidin. Di ka pa yun mangmangan dito'y balay. Sa dino nga iti pang panganam. Iliblibridak, dagiti babarkadak. Bakit? Mangan kalatan no mabisin ka. Kaya't masawan, di ka manin mangan dito'y balay. Saanin bakit? Mga anak tulangan iti papanak. Nakaw. Kasabat ko nila kay Mau. Sa di naman ang tipapanan na anak ko. Napan nagbasketball, tatang. Anya? Basketball manay. Tatang, iso ti pagasman ti asawak. Husto, dyan na ko na ni nanang mo, anak ko. Anya tinakunan ni nanang, tatang. Kaslabaro nga agbibiyag ti asawam. Kaslawan asawa na. Tatang, Apay, di mo lapdahan ti kanayon nga iruruwar ti asawam? aga pa kami laang nulapdak iti pagasman na, tatang. Anya? Ay baybay aklatan iti kayat na ama pasamak, Wala. Ngamruaman nan ti rumwar akakuyog na dagiti babarkada na. Ipang pangru na nakit din ti panagbasketball na. Nagpas tayo na nagaya-ayam iti basketball, Pedro. Nagawid tayo. Umuna kayo niya gaway, Drulan. At dapat ibit papanak. Sa dino pa iti papanam? Basta. Umuna kayo niya gaway. Napatagpa iti papanak. Kunak man no kakuyog mo ni Pedro anagawi, Drolan. Anda ka pa'y magpapanan ni Pedro, Ginay. Sa dino kanungay ti papanan na. Di na mo imbaga no sa dinaw. Ay sigurado amalumanan asumangpot ni Pedro. Day talatan agbas basketball tar aramidan na. Rabi ikan asin mangpot, Pedro. Imuna pa yan anagawid darolan akakaduam anapan nagayayam iti basketball. Wen, imbagak nga muna atan niya gaway, dabiit papanak. Sa dino tinapanam, kasaan ka nakikuyog kadarolan anagawid? Ha? Ang kwa. Napanak nagbasketball, bakit? Kunak man nunalpas kayon anag basketball. Ha? Ang kwa. At dapat nakaiayamak iti basketball. Ati kahit ko asawain, sa balay, ti kadwak ka na pan nagbasketball. Anya? Yawan! Kasta nagpaiso, bakit? Sa balay agrubaw, ti nakikuyugak ka na pan nagayayam iti basketball. Aping igamang mananday tabulang, Pedro. Mapanak man ay nagayayam iti basketball, bakit? Anya, bigbigat, mapan ka manan ag basketball? Bakit? Naisumat nga rod niya kay ayam iti basketball. Ngam kanayon kan nga awan dito'y balay. Di nakpayon matulungan, lakay.
Ay, pasensya ka, no di ka matulungan yung trabaho diti balay. At danto latta ti panakasagaw katumulong kan ka. Pedro, Mala, inakaw, tanay, orayin da kaw, dagiti kakadwak ama pan nagbasketball. di ka pa'y nagarmusar lakay. Agar mo sarag to ni Jay Papanak, bakal. Amo ka din bakit mga umay ka dito balay, Pedro, ha? Saan, katay? Apay ko mga ibagak ngay. Rumbang lang adi na maamuan ti relasyon ta. Imbagak matan kan ka? Ada talangan ti agdan na kasakasawa? Ha? Kwa, di kagdanag. Ta, kanayo nakmat lang umay dito tagusmaw. Di kayat ko, dito'y ka na maturog. Di ka nagawid iji balayo. Ay, sana mabalin katay. Apay ko maasaan ang mabalin, kat ay ayatin nakmat. Kwa, basta kanayo naklatang nga umay dito tagusmaw. Oray, agmalmalumak ditaw. Basta makadana ka. Katay. Talaga, Pedro? Iuwan katay. Inal daw nga umayak dito tagusmaw. Magnamnama ka, itimbaga. Mangantaan lakay. Umuna ka na mangan, bakay? Di ka manin mangan dito balay. Mga anak to no mabisinak, bakay? Nabsugak pa yung ngamain. Nanganam ngay. Diyan, nagbasketball ka, bakay? Anya kamutan, Pedro. Aw, apay ka tay. Saan tan nga agsangsango amangan? Kanayon ka nga awan dito balay. Ay, pasensya ka, bakay? Nagbasketball ngamain. Di nakpain maasikaso lakay. Kanayon kalatan nga awan. Mala, di kagdanag. Numalpas ti ay ayam may iti basketball, maasikaso kan anaimbag. Talaga? Wen, bakit? Asikaswan kan taon anaimbag. Sa bali ti madmadlaw ko, Pedraw. Anya ti madmadlaw mau, Roland. Adan sa mo sa bali pagbasbasketbulam. Anya? Awisin na mo, mate. Tapno makasara kakmat iti mabalin ko ang pagbasketbulan. Ay, jak maawatan day tangay bagbagam, Roland. Amo ka, Pedraw. Anya nga nga raw ti amaw, Roland. Di ako ni bagbaga, hanggang adda mo nga aramidan. Aha. Talaga nalaing ka mga basketball, Lakay, awan ka diti madmadlaw mo. Awan mat, bagay. Apay aya. Sa bali ti agparparik na kanyak. Anya nga minday taaya. Apay, kayat mo pa yaya ti agsiko. Ibagam lang Sana day tati kayat ko nga ibaga lakay. May papanday to'y iti manugang ta. Apay ni Pedro amanugang ta. Kas na saan mat basketball ter aramiden na. Apay anak ko namday ta, bakay. Kanayon na nga ipambarti pa nagbasketball na. Kasla maawa ta kunti kayat mo asawain. Won lakay. Sa bagay, nariknak mo't daytan. Saan laan narikna? Nadlaw ko pa yan. Anya? Saan lang nga agar aramid iti saan anasaya at talaga makaraman kanya. Oh, Pedro. Agyaman ang tada ka manin iti dagus ko, ha? Wen, katay. Gaputa kailiw ka manan. Uray siyak mat. Kailiw ka manan, Pedro. Ibagak matan kan ka, ada talaangan ti agdan na. Tapno naragragsak. Dumting to day tangal daw, katay. Uraye mo. Kunak man no nagkuyog kayo anapan nagbasketball kini Pedro, Ronan. Kwa, sa anak arimwan anapan nagbasketball ita. Anya ngamin ayatim pakadakin ka ni Pedraw. Masapa amapan makibasketball. Anya? Sa dino iti pagbasketballan na? Di mo amo no sa dino ti pagbasketballan na? Kwa, Jack mo, Gini. Sa dino nga rin tinapanan ni Pedro. Damagam tulagan kuanan no sa dino ti nagbasketballan na. Nagapwan Pedro. Napanak nagbasketball, bakay. Lukluk kun naksamutan. Apay ko mahal, lukwan ka nga, bakay. Addan samutan babaem. Apay anak ko nam dayta. Ay, jak maramid tag babae, ta si kalaeng tay ayatang, bakit? Apay nga rod apang panawan na. Kanayon kalatan amapan ag basketball. Kwa, ay ayam lang tay jay. Awan ti sa balay nyar aramidag. Di kagdana, ta kanayon akton di ti balay. Magkanak man nga rod.
Day talaga yan. Bakit? Kurang pa iti panangkis mo kanya. Anya ti kahit mo ayan. Ado akis Anya? Alan Sige. Ay na. kurang pa ilakay. Ipapaot mo Kwa. Nabanugag anapan nagbasketball. Bakit? Next time tunday ta kayat mo. Ala, pagurayan nakpailaang matlakay. Ay, next time tun, bakit talaga anabanugag nagbasketball? Di ka matanagan. Taagkan ka manan. Pimanawan di asawam, anak ko. Pinaliiw mo ka din. Wala nang pinaliiw kon idirabi. Adda ka ininawag na iti cellphone. Amangan no babae na di ka inawag na, anak ko. Talagang agdwa-dwa akon kankwa na, nanang. Ngamjak la impadpadlaw. Adda nga mangmangag ko asayang guseng. Nga adda babae nilakay mo. Amo kon ti aramida. Tapno matiliwan day ti lalaki, nanang. Di mo ibagbaga sak tinangidanon kung ka iter aramidin ni Pedro, ha? Wenrolan, agyaman na ka. Yawanan bain ang lalaki. At dagayang babae na. Kanayon ko makita di babae na, Jenny. Diyak lang ngamin agsasao kahit. Para makita. At damot aramidak tapno agnakam. Noan niya tinaramid na. Isumat karamidak. Anya, kaya't mo sawan? Aglalaki ka, may? Day, nakapulis ka mat bakit? Papanam nga ay. Mapanak agay ayam iti volleyball. Anya? Kaano pa anapan ka nagayayam iti volleyball? Ita lang. Abay, amom ti kayayam iti volleyball? Amo ka. Naglakat agay ayam iti volleyball. No nalaing ka nga basketball. Nalaing akmat nga ag volleyball. Anya? Ne. Rumwar ka manayin bakit? Sa dino manayin ti papanam. Mapanak man ng agay ayam iti volleyball. Anya? Ay, inal daw ka na mapanagayayam iti volleyball lang. Si Kantupay. Kanayon ka mapanagay ayam iti basketball. Ha? Isumat ati aramida kita. Mapanak matagay ayam iti volleyball. Sino kay dagiti kakadwam? Dua kami laeng agay ayam iti volleyball. Anya? Dua kayo laeng agayayam iti volleyball? 1. Kasmet lakan ka. Dua kayo laeng mat nga agay ayam iti basketball. Anya ti kahit mo asawain? Panawan kan. Mapanak agay ayam iti volleyball. No kayat mo, mapantapay mga iti restaurant yan, eh. Sige. Basta si Katimakam mo. Ginay, anya ti kahit asawan day daw. Sa bali mo't gaya ma-volleyball tinapanam. Taadda ka kuyog mo sa bali alalakay. Isumatar aramidam. Saan ka di mapan kamat agbas basketball? Akadwam ti babaem? Anya? Ti amom nga ta? Katyak among at da babaem? Iso abay anak taglalaki akmat. Ay, saan? Saan na mabalain? Ay, ayatin ka, Ginay. Di nag-isuksukat Amamat lagayam ti masakitan, Pedro. No kabailan nak nga isukat. Kabailan kamat nga isukat. Pakawanin akong bakit. Di nag-isuksukat iti day tayo lalakay. Agbalbali akong. Sina akong ti babae. Anya? Pakawanin ako na bakit. Diyak kaya't amapukaw kay ti biyangkaw. Sikat, ay. Sina akong ti babae. Anya lagi din. Si kamot ita, ti masakitan, Pedraw. Ibaga, ta nakamiris kan. Anya laki din. Mala, agbalbaliw kan. Tapno, di na kay sukat, di bakit baw. Ala, papagayam. Ditan, tinagpatinggaan, ti may sapay apakasiritaan, iti biyag. Nga intay pinaulwan. Basketball. Dito'y drama tayo.
Anya laki day. Anya laki day. Ingka man agsakdo iti pagdigos ko, Bruno. Jak pa'y nakain-ina na. Pagsakdon nakmanan iti pagdigos mo. Susan. Anya nga rod ti kayat mo ang mapasama kita, ha? Wah. Agtignay kan no di mo kayat abugkawan ka, Bruno. Day tala nga pangibabaunakan ka, di mo pa'y kayat. Kabailam mo ti mapanagsakdo iti pagdigos mo. Agi na naakpay mo Ingkan ata na makadigdigo sa kaon. Di ka nga ron agbugkaw Susan. O ne. Urayan pa'y lang abugkawan ka. Nagsadot kang asawa. Ay, piman kamay, Bruno. May mayat ka bugbugkawan ni Susan nga asawam. Ay, nauyong namin ni Bagagkaw. Pari Troy. Kasla tigri no agpungtaw. Anya nga tano papispisam mat maminsan tapnog na ka. Ay. Madimit Madiday tangay surusurum. Pari Troy. Pakay baludak. Day tangay bagbagam. Masya na ngamin kan ka. Kaputa si ka amin ang tagtrabaho iji balayaw. Aglaba, aglutaw, kan agsak daw iti pagdigos ni Bakit Mau. Hay! Una yan. Hay! Na. Ay, una yan day taasin na ay Mau. Nagatid daw. Agpanunod kakit di anay bag. Nunasken asinaam ni Susan. Aramidem, Bruno. Ay, sana nasaya. Dagit ang ibagbagam. Pari Troy. Ay, adapay sa balya pamuspusan. Tapno di na kon ibabaon ni Bakitkaw. Ingka aglaba, Bruno. Ado ti murunta. Anya? Aglabak manan? Iding to takalablabak lang. Idi kalman. Ado manen ti murunta. Iso nga aglaba ka. Sigodam dagiti lalabaan. Tapno saan ta maurnungan. Anya nga tanong si Kante aglaba. Tadamit aramida. Siya, ibaon mo? Ha? Isinak tupay day takararwam, loko. Kayat mo? Isina ti kararwa. Ay, jak kayat Unay kamitin. Nauyong kalaunay mga asawa. Oh. Anya pa'y lang arod tararamidam. Agtignay kan, taado pa'y tilalabaan. Uwing bakay. Agtignaya ka. Ay. Si ka man ti makita ngaglablaba dito'y karayan, Bruno. Uwing tatang. Nagadong amin timurang ni Susan. Dilagbayin tayo dyan, Susan. Sika pa yan ti mangigilgal ka nagiti underwear na. Imbis ko mga isaw. Tatang? Awan babayin tayo dyan, babae. Anya ay tinaramid na ken kataapay asursuruto mo amin na kaya na. Ha? Ay, awam mo tinaramid na kanyak, tatang. Windaw, pinainom na kay ti kwa. Dahil ko na nagkawkawan. Isa suruto mo amin na kaya na. Anya? Pinainom iti nagkawkawan nga? Ay, una yan nga. Nagbalin kan nga under disaya, Bruno. Bruno pa'y mga ron tinagan mo. Nagan ti malalaki ataw. Di ka may laki nagpalda ta si kanti aganak. Tatang! Ilutam man tinasakit asakak, Bruno. Ay, nasakit ti ramay ko nga naglaba. Susan, si kanti mangilot iti nasakit asakam. No di mo kayat nga ilutan, makangag ka manen iti saan anasaya at kanya. Ay, imbis ko maasyak ti ilotem. Gaputa siyak ti naglaba, nagmalmalam. Oh. Apay, agreklamo ka? Kayat mo tabugkawan ka manan? Malala, iluting kalatan bakay. Di kan agungungay. Anya laki day. Agtungpal ka matlagayam, ngam nagadupay la sa umtita. Kasi kamot kasinsin Bruno. Ibaon-baon na kalatan ni Bakit mo. Ay, anya nga rod ngay. Kasinsin ay ray. Kit isumit tigasat kaw. Kabailan naman ti umay gumatang dito Tersina. Ngam apay asaan nga iso ti umay ditoy. Nasakit ka no di saka na. Iso asya akong ti umay gumatang dito'y tersinam. Mangmanggag ko pa'y ti panang bugbugkaw na kan kakasinsin. Song batam ngamin tapno ammo na ti piddot na. Sigurado nga aga pa kamay. No'y naramid ko ray ta kasinsay. So abay bayak langay. Siyak man ti makasarita ni Susan nga asawang Bruno. Diyak kaya ti aramidin na kan ka. Di yun tutupan ni Susan nanang. May iraman kayo lang ti pongto na. Saan nga rod anasaya at ti aramidin na kan ka anak ko. No siyak ti makapungtot. Isalsal ko iti nagapuan na. Anya?
Ay, una yung ngay. No, isil-sil yun tinaggapuan na. Ah, talagang aramidot dayta. Iso abagbagam di asawam. Tadi nalablabsan ti bang ibaon-baon kan ka. Neng, apay anak kaidakan. Kat saan ka pa'y anaginaw itinanganan ta, Bruno? Madmading nga ron ti bagay. Bakay. Nasakit tintiro ka bakay. Pambar? Saan ka mat ngagsakit itay? Sana agpampambara bakay. Talaga nasakit ti bagbakay. Iso nagidda akaw. Inka pa'y inawan dagiti pinggan. Tumakder ka ditan. Na ikaw? Apeng agsipat ka ngay. Bakay? Una yung mga datoin. Agsaksakita lang arurin yo. Amok nga agpampambar ka laang amasakit ka. Inkakit din aginaw. Nubigat taon bakay. Talaga dya makabangaw. Dapoy ti sakit ti bagbagay. Una yan dayta pare Bruno. Ure agsaksakit ka. Ibabaon na ka ni bakit mau? Uy, pari troy. Aramidek latan ti kaya na. Tapno saan kami nga aga pa? Anya, laki din na yan ni pare Bruno. Ati mo pa yan, ti babaunan. Kapoy aramidin kan ka ni Susan. Ano usaklatan ti ugali na. Nasingpet ka launay pare Bruno. Ikamot ay ti pagnakman ni Susan. Ha? Un pare, dete agbutang matkin ka. Day talatan agsinsin na itar aramidin pare. Di ka kumagbalin na paspasurot kinibagit mo. Alaam giwalis, nagdalos ka dito balay, Bruno. Anya nga tanong si Kante Agdaraos. Tadapay aramida. Bakay? Kaya't mo tabugkawan ka manan, Bruno. Apay ayang amin na nakatangtangsit ka. Bakay? Awang mo timadingar aramida. Kasano asa anak ang makapungtot kat nagsadot ka? Anya? Ibagampay lang nga nagsaduda. Kitsak lang arudan ti mangyawat iti aming king ka. Kurang na lang ka. Ingal-ngalang ka iti kanam. Aday talamang lamdukin ti aramidan. Oo na yan. Kat, agreklamo ka? Ay, saan? Sana agreklamo. Bakay? Masaok lang. Anya pa lang order aramidam. Ing kaalaan ng giwalis, tagdalos ka dito unag ti balay. Nagarlauna di asawam kasinsin Bruno. Si kamanan ti makitkitak nagtrap-trabaho. Nauma akaw kasinsin ay rin. Talaga nauma akaw. O anya ngay, isinamon ni bakit mau? Saan? Jack isinsina. Kasinsin. Anya nga ro ti aramidam ngay kasinsin. Ay, basta. Makabalisak tulang kingwana. Nauma ka talagan. Oh. Kasta agpanunot ka no anya ti rumbang nga aramidam kasinsin. Di mo ipalubos nga ibaon-baon na kalaang ni Susan. Ing kaagluton, Bruno, mabisina kon. Anya nga iti sidain ta. Bakay? Kat agremedyo ka matan ano anya ti sidaan ta. Sige. Agluto ak iti naima sa sidain ta. Bakay? Pangalaam ngay itinaimas asidaan ta, Bruno. Mapanak agbanit iti ikan iti bulan. Is kadalamay. Nagado nga ikan kinilamos ijay. Nagbanglumutan ti adobo alinuto ni Bruno. Nangalaan na ngay iti kwarta na a pinanggatang na iti karne. Adamot gayam kwarta na. Ay, tinasayaat. Mangala akon iti kanak. Ay na, talaga nagbanglo. Sigurado ang naimas da ito. Ay, kaadwak ti mangala iti inapoy ko kat mga anakon. Aday pa, umuna akon amangan tani mabisina kon. Nagkulbat matanda ito yung karne. Anya klase ti karne da ito eh. Jak mangal ka la. Ay, Justy! Bulong matitsinilas na ito ngalas. Ay, Bruno. Anya di kayat asawan da ito. Apay nga inya dubom jay chinilas ko. Jay barkaw. Timayab. Ay na. Aeroplano. Nagdigo si Jay. Bye-bye. Natay amin abulilay. Pati bangos nakugit. Diyo. Una mo natangay. Anya day ta sasawan, Bruno.
Di bulili takabsat ni Pataw. Nalmos di kadaratan. Na, wala ko mo nang isalakan ninyo. Timaray di pusa. Kamkamatin, timarabutay. Ni unay mo tay. Di po nirarya. Nagilinom ba iti ambulansya? Ha? Agpagtit kan samatan. Anya dagiti asasawam. Sinikbab ni Pating ni dinosaur jo. Kas kada ilipanti kang kuton. Agkibkibin da jay dalan. Iunay mo dagitang ngay. Di pusa. Inasawa ni Baka. Naganak itinwang. Ninong da ni Kaldeng. Ay, Bruno, dinak man rabakan na kasta. Agkakanat dagiti bagbagam. Jay babaya baboy. Naganak iti rabay. Jay marabit. Naganak iti baboy. Jay Kaldeng kaw. Naganak mo iti kunihaw. Jay kunihaw. Naganak mo iti Kalday. Una yung ngay. Tatang, anya ka din ti mapaspasamak kini Bruno. Bagtit matan. Anya, kasano ko magagbagti ni Bruno nga anak kaususan? Agkakanat dagiti bagbagana, tatang. Diyan makasarita iti limpyo. Ay, ala. Mapantagan ron iti balayaw. Ay, nakitaan dyan akaw. Ay, anya tararamida mon Bruno. Pinuuram matan dagiti badog. Bruno, isarting mo na ita. Di mo puran dagiti lupot ni Susan nga asawa. Ay na, agbalan sa mga agpaiso ti anak kaw. Ay na, ngay tinaknakan na tapay nga agbalamit tayo. Bruno, di mo puuran dagiti badog. Sayang dagita. Ay, mutoy dagiti luplupot, Bruno. Di mo puran. Agluto ak iti naimas asidaan. Aramidag nga adubaw. Kung mangisigangak iti maong. Ipakan ko kadag iti tarakin ko at dinosaur. Ay na. Nagkulbot siguro na ito'y jakay. Mangipaksiwa man dito'y brief ni tatang. Anya! Nagraman siguro. Yalo ti ay tachismosa. Sinda na jilipantay. Kinugdaran ni Kuton. Uray latim mayap ni Superman. Una mo, binuya mo ni Batman Jo. May samo na ito ang ipas, tismosa. Unay mo na gituyang. Ay, saos. Agbagtitan ni Bruno nga anak kaw. Talaga ka ding agpagtitan ni pare Bruno, tata? Uwan nga raw trawi. Dakmutin makamatan. Nagtaray ngay madayaw. Kasla imposible dahil ang ibagbagayaw, tata. Apay asan nga imposible ka kakanat dagiti ibagbagana. Pinuuran lang to pay dagiti lupot ni Susan nga asawa na. Nakitak mo't ito yung sirok ti Damortais. Saan mo't naglaglang abagtayt? Anya, kasanaw anay bagam day tatrawi. Mangmangan pa'y nga rin iti bunga ti Damortais, tata. Nakasikawil kan agay ay ayam pa iti cellphone na. Anya, Saan abagtayt ni pare Bruno, tata? Agin babagtit lang dayay. Ay, sos. Niimot Susan diag tartaray, lakay. uwan nga raw. Kartingap lakay. Ing kaanawaan ni Bruno. Ang mga numatag Susan nga asawa na. Ay, uwan ba kay? Delikado na ito yan na mapaspasama. Tatang, anawaan niyo ni Bruno. Apay ang nagbalin mata na bagtit ti asawa. Ha? Amum itan nga ibaga nga asawam ni Bruno, idin tuta parparigatan nga agtrabaho iday. Ay ayatak ni Bruno, tatang. Yak kayat ngagbalin na bagtit. Anya, Nagsubli ti panunot ni Bruno. Jakon parigatan nga ibabaon. Agsingsing patakon. Nakakasin ni Bruno. Nakamot talang matlata na nakatugaw ijay salas. Saan matan nga agsasao? Napukaw na matan tilimbong ti panunot na. Basol ko dahitoy. Nalabit asyak ti makagapo. No apay ang nagbalin ang bagtit ti asawa. Ay, inakman kiti ayaban amangan. Sana balit ang nakaluto akon. Lakay, mangan kan. Amok amabisin kan. Pasensya kan gapo kanyak. Napukaw mong tilimbong ti panunot mo. Sikamot kita ti aywanak. Kit-kitaan nakmatlatan, Bruno. Agsaukan Lakay, pakawanan na kun. Ay ayatan ka. Agbalbaliw akun. Agtinulong tan no adda trabaho dito'y balay.
Agyamanak, ta nakaamiris kamot langay. Bakay, Limpyo matan ti panagsungbat mo, Bruno. way, aging babagtitak laang bakay. Day talaang tinapanunot ko awagas. Tapno makabala sa king ka. Anya? Kahit agyamanak ta nagbalbaliw kan. Mabambanugak ngamin ang tararamidam kanya. Iso ka napanunot ko, ti aging babagtay. Bruno, pakawanan na. Promise, talagang agsingsingpot akon. Diyak kaya't ngagbalinta bagtit. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Bulisen. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Ay, mangantayon. Naluto ka din ti makan bakit? Katuwen? Ayaban kamot aya amangan no awan pa'y tinaluto amasida. Unga paisan dia. Alala, ayabamon dagiti ubing. Unya nga agidasal ka pay amit. Sakbay nga agayap ka Alala, wanan lakay. Ay agor anya nga ti linutom amasida. Laing. Ya? Nagsida tayo manmot iti laing ako nada. Ay na, karnya ko ma. Anya, Is, karni manan. Kat no karni ti sida tayo idi kalman. kit ulay bakit ulit-ulit? Ay na, gusto pa'y man ti karni lakay. Dimot na purgata yun iti karni. Ay na mayat ti karni bakit ta palagsakin na tilek na ya. Anya, karak sa akin nga magpagamot. Kit wen met, tanon natin. Puloan natin. Kaslaawan gaganay-gan ang makan ngaya. Gagang na kaya nga ipagpagam. Ala, agaw ka kit dinitin na boy, Robert. Mangal daw tayo. Anyan day ta panangan mo, tatang? Kaslaawan pa'y 5 minutes, nalpas kayon. Awan mat ngamin ti imas na reta sida. Naimas mat, mayat tupay tinamayan ni nanang nga nagluto. Tiyak met malamanan. Kasla naggatil pa talayan na. Saan tupay ang nagatul, tatang? Ay na. Di kan mas daaw no apay anal pa sa dagos ni tatang mo anangan. Gaputa awan ti sida tayo akarni. Ni bakit met, tamasapul pa lang nga ibaga na ya. Kaday tama ti pudno. Ay na, tatang. Aging gaita, karni lagayam ti pagaayat yu asidaan. Kitaan nyo man ni, lumuklok magkayon. Dayta tiyan nyo, kasla 9 months pregnant kayo mutan. Anya! Anyan ni tatang, nunatang tisidaan na, basit ti makan na. Uwan garot. Ngam no mabisin mo't laang mangan manen. Anya? Wan, kasta ti aramid na ni tatang yu. Napigsa amangan. Karon o karni ti sidana. Di lamaasya ni ti bagbagi na. Awan nga ro ti dengdenggen na. Tila agputeng. Kanayon ko nga ibaga nga amangan no gapo iti kanalukmeg na. Dinanto ka ba ilan ti bumangon nga is-iso. Ungarod nanang. Gamay na. Baybay aklatan. Gaputa uray mano ti pamagbagam ken kuana. Awan mo't ti dingdenggen na. Kasla di namang mangag dagiti ibagbagada di ta nga agduduma sakit. Ay kat mangmangag na mo't Ngam talaga nga awan. Napigsalat ta amangan no karni ti sidana. So bagay, idi pa'y laeng. Talaga napigsa amangan. Papanam ka da pare Robert. Dita man telsina. Dita tersina ka din ni Nana Loseng, ti papanam pare. Wen ko mapali. Awan mo't ni Nana Loseng. Asta aya.
Ngam ada ka diti nang lukat iti Chelsea na. Awan pare, awan mo di apo na. Anya? Ay, mapana ko maagatan kahit, Ay, awan ijay na tersina ni Marilia ti papanam pare. nagadayo ngayon. Naimbag no adala ko na akal ni. Ata siguro pare, ay na pare, nagano ti mula yung okra. Pagbiro ka pala ang iti karnay. Ay na, kasladyak nga lod makapano awan ti karni asidak pali. Ay na pare, di ka unay. Kita man, nalukmag ka unay pare. Arig mo ti may sa adram. Talaga akasta pali. Awan ti dakis na noon nalukmig ta. Tapno, di da ibaga asata abang mangan. Anya, Uy pali, mapanak mga lod yetil siya ni Malileya. ay yan ni pare Robert. Kasla di nakabailan ti magnaga po iti butyong na. Karni pa lang mo ti sangkabirok na. Anya laki di na ya. Anay ko! Pangasin ako matatulungan, tak! Ay, tsak na ba yung tibuma ako niya? Sakit kasalawan ti aglabas na tao dito eh. Tulong met Ano? Sino yan ito nagpaparaya dito? Kamsat! Tulungan na kumamit, pangasim! Pare Robert, amay nga ka dito. Ay napale, may pagtanda ka. Ay pangasim matatulungan na kaya. Sana ka makabangon. Mabitlangan ako. Antay tama lang. Natulungan kayo. Ape, anya tinapasama ka na kayo. Ay na, magmagna kita ya. Napasalo ka kit ni. Bigla kit di nga natulid. Anya? Uy, kit napalot kit diti kimpitak aluot. Isuan natulid na kaya. Ay anday ko. Diyak mat kabailan iti bumangon itay. May magtadra ka kit agyaman na kapal eh. Ay na pare, di mon kabailan ta bagay. Kapoy tinalaos ag inalukmag mo. Agdayag kayo gaminan na. Ay na pare, marigata ka nga mang kontrol iti kanek. Naimas me ngamin ti karni. Ay na pare, ngam kaasi kayo may. Kita nyo man eh. Kasla marigatan kayo nga agakdam. Nga po siguro iti dagsen di bagayuray tan. Ay. Ano na kita sa kakintakyag mo, Robert? Ado, matigas-gas mo. Ay na, natulid ak nga lod iti dalat iti mapanak mo itil siya ni Malileya. Anya? Ay, Na, apa nga katawa ka nga, bakit? ay na, natulid ka aga po iti dagsan mo. Kas lang amin drum, day tabagim. Ay na, pasensyakan bakit Ay sos, agdayat ka man ngaminan. Di ka unay iti karni. Ay apo, kasyambot day tabagim, Robert. Pasensyakan bakit? Nang talaga apagaat ko ti karniya. Ay na, kita umanday tabagim. Gapo, iti kabibirok mo, iti karne, hindi jay, natulid ka nga rod, iti dalan. Ay, apo. Apay pare. Katawa ka katawa. Hindi mo muti bagat ikat katawa. Tanog katawa ka man. Ay, apo. Na, weno, saksa mo tikat katawa. Ay na, saan pare? Ni man pare Robert. Ha? Apay ka tay? Kasano, natulid di dalan pare. Kasano, nawana, di na ko makabailan nga isang atibagi na siya. Anya? Ita eksapa. Kino nasabat ko. Kinunana mapanigitersina ni Marilia. Tamapan ko makano gumatang iti si Darinda akarne. On pare, itay lang nagsapa. Na ikaglis ka no kit natulid. Pukaw. Naimbag nga rod, tay jay tinagnaak. Ay, ganyan ni pare Robert. Nakaluklok magto mga may. May na pare, di na magamin amo ti mamagaan. Dahil talakarni ti pag-aayat na asid-sidan.
Kinulpim mo na amin akar ni alang ko dito Teresina, Mari Judy. Ay, kasano kat isumot pinagatang ni parim a Robert. Ay na, ibagam ngamin, adi na unay ti karni, Mare. Panunutan namot ati salunat na. Hay, apo, nauma akon amang bagbagakan ni parim. Day tati kanayon ko nga ibagbagangam ko na namat, kasla ka no awan ganas na amangan no saan akarni ti sidaan na. Nilagi din ni pare Robert ay. Apay, saan aya ang nagpanunot, iti natulid ijadalan? Saan siguro pare? Isu akarni latta ti pag-aayat na sidaan. Nungay nga ta ibagam ana ibustilakon, Mare. Ay na, amangan no apaan naklaen. Kan sigurado, ibaga na amapanak agkita iti daduma atirsina. Ayan, yan aya. So paray, da kayo man timang bagbagakin kwa na. Barang da kayo ti dinggan na. Anyalaki din aya. Sige, Mare. Kasaritak tuman, tumaminsan. Ala, tatang, gusto daytan akaan. Apay, saan kayo pa'y anabsog? Ay na, asaladyak nga rumom umamangmangan. Nag-imos kami tayo adu pasinata. Ala, uray laagling it kayo amang mangan. Gusto nga minan. Ay na, nalpas kaya anang lakil. Katuan, itay pa'y laang Ururayon kayo nga rod amalpas. Tasalansanik ko man, to'y nanganan tayo. Ay niya, nagkapol kayo ng amangan. Saan, tatang? Amo mi laang nga aywanan ti bagpagimi. Amo mi ti proper diet mi ako nada. At wala amin diet nga. Habang may pagkain, kain lang ng kain. Saan kayong agbabayan kung nadang alon? Ay na. Ngam kitain nyo ka diti bagiyo. Naglukmag kayong tatang. Iso ako nada natulid kayo, hindi na minsan ni Dalan. Ay na, di mo ipalagip na ita. Pukawin na lang ang tiganas nga mangan. Anya? Ala, nanang. Una yung data? Karni man ang tiginatang yo, masida? Katiso manen ati pinagatang ni tatang yo. Mano hakilo ngay data, nanang? 8 kilos daytoy, 10 kilos kumangam na ibusen. Ay, sa bagay. Sidaan nyo data iti 2 Domingo. Anya adwa Domingo? Amangan no talo laeng nga aldaw Anya? Ay, amumutan ni tatang mo. Carnivorous. Carni iti agsapa, aldaw ken malem. Inaldaw akasta ti kayat na. Ay, madanagan na ni tatang. Amang ano niya ti mapasamakin kwa na. Nukit kita at nga ron. Salamat din baboy, gapoy ti kinalukmag na. Ay, saan nga agubra ti pamagbagaken kwa na. Isu bay amlatan. Aramidin na noan niya ti kayat na. Tatang, umay kayong kartagan nyo. Apa ka di? Day karni nga inkiin nyo, tatang. Apa ka di? Intaray ti asaw, nagawat na, iyan ang ikabilan nyo. Salbag! Alan tatang umay kayon. Ay na, anak ko, tulungan nakman. Sa anak amakatak dito nagtugawak ya. Dakal kayo ngamin unay. Isu aday ta, ultimo pa nagtakderyo, marigatan kayon. Ay, natulungan na kayo din. Nagano pa lang nga isip. Ang mga no, italay mo rin ti aso dyan ni. Sayang, met. Awanin ati si Dain tayo. Na, Robert! Abay ka di dayta! Agtartaray ka kat ilaylayat mo dayta bunang! Kaya man aso, bakit? Intalay na dyan niya inakiin ko.
Anya! Ay, sayang. Adu pamitin talay na. Katapay nga ron nga itugtugot mo dayta buneng. Pangaramatang nga iti dayta. Ay, kinumakamat ko di aso akit tag na. Ay apo, Robert, agar-aramid ka. Ngam ay na, nabannog ako. Kadyak met makamat di aso. Alala, may bayamon. Awa na jay karni. Kinan di jay asom. Ay, magbambannog ako lagayam ya. Sakit kasla mapug sa angas ko. Ay, apo, Robert. Dayta nga ro, jay ibagbagakin ka. Kitaim saan ka unay makagaraw? Gapo itinalabusan na kinalukmug mo. Hanggang sige ka pa'y laang asigi. Karnila tate kayat mo akanan? Ay, ay takat katawa ang lakil. Da kayo, tatang. Anya? Ay na, mangan kayo mo't namin itinatang. Tapno adda pamigsayo. Kitaan nyo man, saan kayo na makatartaray? Anya? Imbag kumano nagagat kayo agtrabaho. Wano, ag-exercise kayo. Tapno aglingit kayo. Saan mo't? Taday tagtugtugaw mo't aramidin nyo. Tulungan nyo mo't ngamin ni nanang agtrabaho Ay, diyak nga kabaylan tagtrabaho. Dahil kakababannog. Dayta nga rod, gaputa kasta ti pamagiyon tatang. Ngam no aglingit kayo kuma, o di mayat tirik na yun. Gusto ti kunajay anak mo na kay. Sumurot ka man ngamin ijay uma, tatulungan nak nga gaik. Madiak. Amang ano matuloy nakmanin. Ay naapo. Saan man? Agad ka ngaminan Hindi galon. Tapno di mo mas ko na. Umay ka, tapno agwat-wat kamot. Tani, siyak ti masikuran di talangam amakit-kitak. Ay. Ken ano sampay wen. Di kag sidsida iti karni. Padasem ti makadomingo nga sangag sida iti karni. Anya? Wen, no di mo disiplinaan tabagim, ay, siyak nga rod timang disiplinakin ka, naawatang. Ay na bakit? Nadumi gamit ti aso na mali supeng. Ay, wen gayam. Di patak nga imbaga. Sus. Kabut-butang ba? Sakit na dakil da. Ay na, basta magnakalatang amin. Ulahin na kangalon. Ay na, apo. Nakain-inayad ka mo tamag na. Paspasam. Si kamit bakit nga? Ne, kamatin natan dyan, Maysa. Umay kan, Robert. Katilang timag na. Babit lang bakit? Ulahin na ka di. Ay, siyak makatalay. Ay, nakyaso na. Anyang tikasta? Kinag-ason tatang? Anday ko, wen galon ya. Jak nakatalay adagos. Nay, Wen ata nadagsan ti bagiyo tatang. Ay na, agnakam kayo nga minin. sakit. Adalan nyo mo't ati proper diet ako nada. Wen, ambok itan anak ko. Masapul gayam nga adda ti mapasamak kada kayo. Sakay makapagpanunod. Ay na, pag-aayat ko ti kalni asid sidain. Saan nagkakaya manas sayat? No iso nga iso. Ay, mabalsam ilayang ti bagay. Katuan mo't nga min tatang. Saan nabali anak ko? Amo kon ita. Ay, wana kon ti bagay tapos sa anak mo tila maligatan. Sakti ka kasi lang ya. Ay, agyaman nak.
kapag panunot mo't laeng ni tatangyo. Awan nga rod nanang, bareng itultuloy ng tikas jay. Ay na, bareng laeng. Tano di naturungan ti bagbagi na ay syakon, timang disiplina kenkwana. Awan nanang, sa nabali, tulungan kayo. Ay, apo, anya lakit din ni tatangyo aya. Sanla na minsan ana isagmak. Kat nga ni dinan maisalbar ti bagina. Un nga rod nanang, gapo iti kinalukmag na, isuakas jay. Inuray na lagayam nga ada ti mapasamak ken kuana. Sakbay nga agpanunot. Un nga rod nanang, ngam sa nabali, tasaan mo't anaan ano ni tatang. Tinapateg, nakaamirisan. Kat amuna na panunutan ti para iti salunat na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Manulaangan nga aldaw, agkalay samagtan ni Sarya kasinsin mo anak ka. Uwan nga rod tatang. Nakagatang ka din iti irigalo tayo. Ay, san pa'y nga rod tatang. Nawaya pa'y magkidi ati aldaw. Nasurok pa'y ang makalawas to Ryan. Sa bagay magkindi ah. Diyak pa'y ngamin nakasweldo tatang. Sana bali, apa man na makasweldo inak gumatang iti regalo tayo kinkwana iti ili. Mapan kumot lang ipariban ti buok ko. Ha? Agpariban ka man ay. Kawin mo't atatang. Tani kasalamat din anya dahito buok ko no saan ko apunggusan. Siya, wan. Laki di adda pagpariban mo, apeng hindi nga. Anya laki din aya tatang, agtrabaho akmat. Kan may sa iso nga ipariban ko ti buok ko, tapno mo't apresentable. Enton kasarte kasinsin ko. Sapay at part ko iti programa. Oh, si kamot gayam kanakan. Nagsapa kamot tan. Papanam? Mapanak man iti ili, auntie. Gumata ako may iti regalo mi kanisarya, intong kasarna. Ah, kastaya. Da kayo nga, auntie. Nakagatang kayo ka din. Aywan, nakagatangan ani Ashley di na minsan pa'y nga aldaw. Ay, kasta ka din, auntie. Alang arod, labsan kayo pa dito arubayan nyo. Masapa nga agpaili, bareng nakalukatan ni bakla, di parlor na. Ay kadun anakan. Napalabas ko itay. Sigurado ang naglukatan dayjay. Oh, anya, kasano talamida kiti buok ma? Basta iriban mo. Ayusan, ti importante kat maunat. Siga talaga. Kulayan ta, kahit mo. Ay nasis, kurang ti kwartak no bilang laang. Pangriban laang at talaga daytoy budget ko, you know. Unay kan mare. Uray ti riband laing ti pabayad ko kay ka. Ha? Payamon ti hair color. Regalok mo tin kan ka tap maawan ti bagbagan. Ay na, thank you, Mari. Thank you talaga. Agre ka. Green ti kulay ko Ay na, uray saanan no kastamot lang. Green nga. Japan di. Light brown mo tapno. May ibagay iti kinapintas mo. Anya ka laki din na yan. Tapno napintas ka itong kasari kasinsin mo. Sige. Rugyam nga ruden. Tapno masapa amalpas. Adun timbagang. Oh, si Karmat ka, Berta. Itaman pa, anak karagas ka dito parlor ka. Wan mare, nasapaak namin di tabangir. Di tangay pagut-utangan iti kwarta. Apay, umutang ka man. Wan man kumare. Naimbagla a pagrugyan mat iti basit a negosyo di sango ti balay mi. Ay, katwa na. Nasaya update ta na panunot mo. Mayat ija sa mo ti balayo apaglakwan. Kasidig ti pagadalan. Adot estudyante ang gumatang. Barang ako mare. Kagap-gapumat ni Masing itay dito ay. Ha? Anya nga iti naramid na dito eh. Kat imay mo't nagpapintas Inriban ko ti buok nga. Kat dinalusak pa iti kuko na. Adula amin nga muna dayjay amasin. Ha?
Uray pa'y binulan nga agpariban. Kan linawas nga agpadalos iti kuko. Isulat ta nga iso. Masinglat ta. Akalaadan dito'y lugar tayo. Wag! Nih, api akas tatil lang nga managawid. Kumusta tin na pa na medyo ili? Makarilis ka kadimot lang, into no may alawas. Apay ngamin aya, anagado ti saludsod mo. Di mo lata nga urayan. Salbag kite. Nih, apay nga agungit kamot tayo, Berta. Makitkitam lang arudan anag maditimod ko. Adupay laang nga saludsod mo. Berta? Imbagak lang arud iden, ano maditimod ko, di nakasarsarita. Nung sumanao ka pa lang. Di ta ka man laangan. Anya. Oh, kaano ka nga makarilis, mare? Kunak man lo umay kamot agpariban, ije parlor ka. Di ka kadimantanagan, kumari. Umadanin ti pa nag-release ko iti kwarta. Hay, sana all. Kaya, manumay mo di ilon mo, ije nagutangam. 20,000, kumari. Ha? Ay na, nagdaklang ba ito, mare? Wala, tapagpuunak kat nga rod. Kan pagpariban ko na iti buko. Ah, nagitakit. Katuan, tapno na pintasak lata. No ada pagpariband ni Masing, kat adamat kanya ka. Apay, just aya. Anya? Iso nga apaman ang makairilisak iti kwarta. Ireband mo adagos ti buok ko. Kan, i-highlights mo matan Katwa na, anya laki din. Saan tula ang atibok mo, ti i-highlights ko. No di kat agraman tarupa kinugali, mare. Iso akas tauna aguran ni Berta kanya, gapulaan ta imay ije balay idi na minsan. Umututang iti pagbayad na kano iti linting, ngamda pinautangan. Ha? Nera namang aming ngawang kwarta kay imay. Iso awan inted ko ngam di nakman maawatan, ginora nakit din. Bayaman Pinapateg, kat impakaawat mo nga awan kwarta. At damat ang kinkwana, no gimurakin ka. Unay na di Berta. Nagsaya ti pan nakisarita kinkwana. Ngam kasi mo hindi pagbagana iti likoda. Makamiris tulang taan. Kasi man tayo pagbagana kontra kanya ngay, mare. Uray ka no binulan ang agpariban, kin linawas nga agpamanikyura. Nagalasak lata ka no. Kat ni Berta ngay nga ta. Ay, Diyos ko, Lord. Ay, sikagi dimet. Kat napintas Ngam, iti lang imatang di asawa na. Ang nakalakit din. Berta, naka-release ka niti kwarta nga inutang mo iti kalman. Kunak man numapan ka gumatang iti ilakaw minton Lunes. Kat mapanak matinton madamdama. Masapa ak amapan, tamapanak agpariban iti buok ko ije parlor ni bakla. Anya, agpariban nga ibagbagan man Abay, maag ka aya, ta saan mo nga amo ti kayat asawan ti reband? Saan mo't akasta bakit? Tikat ko asaway. Saan mo't apang riban ti inutang mo akwarta? Nagsaritaan ta mo't apagpuunan nga aglakaw. Saan aya? Awan man ti ado asaom si Kapipito. No awan ti nasayaat nga ibagam, aguli makalatan. Anya, Ipareband ko ti buok ko, kat manula ang mat. 3K laang. Kan ipadalos ko ti kukok. Saka kan ima. 1K kunamon. Oh, adda pa'y mabati 16K. alala. Adaking ka dahi ta. Total, amumit amin. Nyalaki din na ya. Ay, naku, mare. 4K ti riban ko. Riban lang din jay. Uray libre kong di highlights ken ka. Anya? Ay nagngina ka matan, kumari. Kasla saan ta nga aggayam no kasta. Kasaan mat nga min? Kaano ta pa nga gayom aya si kaki di mat? Unay kan aya. Ala? Ang ako lang. Anya, tuloy ang riban o atras. 4K talaga. Kat aya ireband mo. Day talaang aya. Adak wartak. Anya lakit din.
Tagitaman. Amangan no, agpakan ka pa yung mga inasalin tun, madamdama kumare. Oray, iklos ko ti parlor ko no bilang lang. Ha? Ay, unay kan, kumari. Nagnina lang arudan ti reban ko kan ka. Mangkikil ka pa ilaang, mat. Katuan sagpaminsan lang, mat. Ramalan taman ti bagong release ko naman, charts! Diyos ke. 14K lang, dahito na bati a kwarta. Ibayad ko kininanabiring dahito 3,000. Sakit. Dapay gayam dyan may sa alinding ko, abayadak intun bigat. Oh, da ka magyayaman ba kahit? Ay na. Nagmayamitin na itabok mo. Kung nagmayat ti kulay na. Ay, kadwa na. Apay, just, aya. Anya? Impareban ko ti buhok ko. Kan impakulay ko mata na. Kan di mo kadimadlaw dagiti kukok. Impanail polish ko. Kan impanail extension ko mata na. Anya? Tapno confident akmat iti bagik. Nga mabit lang man, Berta. Kung nakman no nag-purchase ka iti ilakaw. Ha? Kwa, di ka di madanagan tayo nakag-purchase intun bigat. Jack lang kami nasango itay. Gaputa manumot lang nga oras ti panagpariban ko. Kan panagpadalos ko iti kuko. Ay, nasaya at kay Maika. Wala na. Ay, kunaklaki din. No saan ka nga umay? Tasya ka, unti umay iji balayaw. O anya, bayadam ka din, tinatawanan nga utang mo. Nagalasmat na ti panagsasaw na dahi ti abak. Wala na. Bayada kung ti utang ko kada kayo. Tapno malpasan. Ay, rumbang laang tanay. Nabayag mo taon dahi nga utang mo kanyak. Isu abali 6K amin ti bayadam. Wala na. At 26K, agyaman hakberta. Nasaya at tanakabayad kamutlangan. Ay na, 9K laangan tinabati iti kwarta. Ay, ibayad ko na iti 2K iti sikot alending ko. Ada mabati a 7K. Saan samutin nga umdas nga gatang ko iti ilako. O, bakit? Apa nga? Kasla nagunag ti pampanunutan. Kan di ka pa'y nakagatang iti ilakaw. Hindi pa'y naminsan ngal daw nga ibagbaga. Di nakman pakibiyangan si Kapipito. Ha? Di ka na tanga urayan. Saan akasta sa ludsod ka sa ludsod? Anya? Di ko namgi day awanan ti igatang mo. Kapot awanan ti kwartam anabate. Awanan ti nabati itilon mo. Kundi pariban kan tumay. Anya nga ita, agparikot kan. Aniya? Halaman, no man ay pagpuunam na ita nabatbate a kwartam. Inununam to mga mindagiti saan nga importante abanag. Anya nga ita, dagparikot kan. Ay, anya laki din na ya, Berta. Aniya? Di ta ka man langay. Baka mo kang agbadi kinutang mo. Nakairugi ka magkaya man nga adla ko. Ay isang wanan ti balayo kumare. Wan kumari? Abakas na tila nga. Kaslasan ka na rigsak. Itultuloy mo kit dito pa naglakom. Tapos na adabot mo urong mo. Kasano ko maama kaurnungak? Kat umdas laang mo't nga ibayad ko iti utang ko. Sapay urelad do at tibay bayadak alinding ko. Anya? Agparparikutak nga rudmanan. No pangalak iti pagbayad ko into no biyernes. Panagbabayad manan. Kat awan pa'y tinaurnong ko naglakwak. Ay, dahil tantuman nga mintirigat na kenga. Unaan, dagiti saan na importante. Kas kuma iti pagpapintas mo, mabalimat nga aguray pa'y kuma. Ha? Ngam sa bagay, nalaing ka man, masigurado ka masolusyonan dayta. Ani ha?
Anya, kasagante yung baga ni Berta kin ka? Wan kumare, makapwede ka talaga rin dyan babae. Unain ang tumot ngamin ti pagpapintas na, ngam ti kasapulan na. Anya nga ita, agparikot lang araw di ti pagbayad na iti utang na. Ay, unay yan. Naimbag kumamat, no may salaang ti baybayadan na alending. Ngam saan mat, uray ladwa. Anya, kasta ay Kitwan man, dua ti lending na, kan saan ajas-jas sa ti lending na kumare. Kyaw mat ati baybayad na no kwa. Ay, unay yan ni Berta. No ti pinagpariban na, kat iso ko matindulin na pagbaybayan, nakabayatan ti panaglaklako na ijibalayda. O, di nasayaat ko ma. Dahil tangaro din bakakin ko na. Ngam anya, ti maramidan na. Kat inuna na nga ro ti pagpapintas na. Kapulaang tadi na kaya, ti paaltapan. Ay, no anya launay nga min ayat ti magunod na, itikas di a mindset na. Amo matin ti ugali na rin chay. Unaan na, dagiti pagparamag na. Ngam dagiti kasapulan da nga agasawa. Una yan ti kastoy abiyag aya. Ay, di pa en makasida ti tao iti naimas asidaan. Kanayon latan at albos kan tuyo ti adda. Ay, kataganos ka Tinapatag, kit na ipariban mo, day tabok mo. Huwag gayam, nabayadam ka din, di utang mo. Ag subli-subli nga min di kolektor dito balay. Nakababain pa yan. Di ka makibiyang si Kapipito. Siyak ti makamo iti utang ko. Ada na panunod ko apag kwartaa. Saan na bali ta September matag. Ha? Anya manin na ita? Ang mga nod at dalang ang mga ibabain. Anya? Hay, tinakababain ka ti panagtakaw. Maawatam! Kahit apay dahi ta aramid mo, apa nagpapintas mo. Ngam awan mo't pagbayad mo, iti utang mo. Apay, sana ya, nakababain na ita. Anya? Ay na, apo Berta aya. Agtudtudong ang nagagat ka pumanag na. Kinanya na kita imot mo. Kasla palanggana, nadadahil mo. Ha? Uwan kumari. Sana bali ta September matan. Agkarkarulingak man. Anya? Uwan gayam kumari. Pasensya ka kuman ha. Madagiti pa naglablabas ko idikan ka. Kinapudno na. Mababainak itan. Ngam inturturad ko laang ti imay dito'y balayo. Agkarulingak man. What? Matinding pangangailangan talaga kumari. Ay na Berta, orasan kan nga agkanta. Tama nga nod adda nga ipigsana ti tudo. Ha? Alam latan da ito'y duwagasot. Naimbagla nga maitulong ko kin ka iti matinding pangangailangan mo ako nam. Ay na, agyamanak unay kumari. Agyamanak ka talaga. Makapailag ka talaga, Berta. Ay! Jak amo na niya ti bakakeng ka. Si kakit ni mat kumari. Napa-early caroling kan. Gawin ti utang mo, adi mo mabayadan. Nanakit din aya. Uwan nga rod kumari. Nakababain man ngam anya nga rod. Kat isumat ti pudno. Naimbag kumamat, no nagmamayat dagiti imat mo apag caroling mo. Ngam saan man? Dadahil na palanggana, kaskada, anya dita. Ay na, ay ayabam laing ti bagyo no kasta. Kakaiso na lang arudan a pumimpintas ti panahon. Ngam adda kakit ding akan kanta. Si kakit ni mat kumari. Upayan nakmat iti kasta maibagbagam. Hay, saan ka magking upayan? Ibagbak lang ti pudno. No adda ngamin ti kwartam. Panunutam nga umuna dagiti ka sa pulang. Saan na dagiti pagparamag, ken pagpapintas mo, ama balinmat, ama itantan. Anyang ita, September pa ilang, ngam agkaroling ka kigin, anya lakit din aya. Anya? Ala, orasan na ako nakantaan. Ikan kalatan iti sangagasot. Pumanaw kan, taamangan, no madadahil lang daltaw ko, iti panagkantan. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag,
Ito'y drama tayo. Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay.